Hello Mads, mayong gabi diha. May gabi isag pare unsay ato. Pauta nga sa kog bugas bikay nahutdan ko og bugas. Oh, pila man ka kilo? Tagpila gay ang kilo? Tag 60 pare. 60? Oh, tag 60. Ah sige, kuan lang Mads. Isa ka kilo. Oh, sige isa ka kilo. Unsa pa din pare? Kaning kuan lang dayon na kay ginamos diha. Oh, nami ginamos tag gis ang Ang baligis lang nga ginamos Mads. Ah, sige. Kuan dayon Mads, apili lang dayon og duha ka jumbo nga red horse. Duha ka jumbo nga red O horse. duha ka kaha nga Marlboro. O kana lang Mads, isa ka kilo nga bugas. O baligis nga ginamos. Dayon duha ka jumbo sige. nga red horse. O Marlboro, duha ka kaha. Okay pare, sige pare. Ako lang ilista Sige pare. Mads, salamat kay Mads ha. Ah, sige, Mads. salamat po pare. Sige.